abantu kade sebesifa sibili kungakabe le lockdown kodwa ngibona kathi singe lockdown sokungani inani lihlala labantu abafayo yikho lenani elizuza wona la amakhesi liyehla njalo. Into engiyesaba yona le ukuthi mhla ka-15 umuntu wonke abe sefuna ngibone vele le drobheni abantu bathe besizwa kuthiwa eSouth Africa sokuyekethesiwe ku-lockdown abantu sebetshakala vele edrobheni kugcwele izimota kuyesabeka akusela layo ni-parking. So vele ungase uyasibona vele ukuthi le lockdown le abantu abakhuluma ngayo vele ayisekho. Yikho-ke khonapho igciwane liyamemetheka. Into engiyesaba yikona ukuthi abantu bayabuya bezokufa lathi bazagcina besibulala ngoba nxa sibayelapha kwamphana bayabe besiphathelele lona leli gciwane. Kubulale omongikazi odokotela uyasalani ibulala iphongo isala impukane phela sithi Sibonile ekuqaliseni kwalo mkhuhlane enyakeni abantwana abamongi bekhala ngokuthi abalama-PPEs. Kunjani ezibhedlela kulezi nsuku? Akhona yini? Bathola ngapha abantu? Uhulumende thina uyasithumezela ama-PPEs lawo abuya ngekhampani yakhe okuthiwa National Pharmaceutical Company. Abuya kade silayo ama-PPE ayenelisa ukuthi asijove inyanga ezimbili. Uhulumende njalo kahlalanga phansi uyabisa ama-PPE uyathumela akhona sibili. Angeke ngithi ukuthi abantu kasila PPE. I-PPE ikhona nxa sifuna ukukhangela umuntu ole coronavirus igciwane abomongikazi bayagqoka amagawuni akhona lawa bebakhangela. Ubebona abathatha ama-test bayayenza. Kukhanya ayisiyo into ehluphayo kwakathesi. Njengoba ngikhuluma ukuthi ikhava esilayo kathesi ama-2 months ayafika sibili silayo i-PPE.